Sa navršenih 30 godina Radoje Arsović počinje da sprema svoj doktorat. Savršeno vlada francuskim jezikom, a tema će ponovo biti vezana za rad Blaisa Pascala. Zahvaljujući svom obrazovanju, ali i poznanstvima koje je stekao u Francuskoj, Radoju Arsoviću smešila se značajna karijera. Ovaj poliglota, iako mlad, skrenuo je pažnju na sebe. Uticajni ljudi u našoj kraljevini ponudili su mu diplomatsku službu. Kosta Kumanudi, ministar, gradonačelnik i doktor pravnih nauka, kome je Radoje posvetio svoj doktorat, hteo je da pošalje mladog Arsovića u naše poslanstvo u Pariz. Međutim, njegov životni put biće drugačiji. Mi ne možemo zaći u te dubine. To će za nas ostati zauvek neprozirno. Ostaće tajna koja je ostala između Svetog Jakova i Gospoda Boga. Dakle, te dubine srca jednostavno ne možemo otkriti. Ono što možemo reći na osnovu svedočanstava ljudi koji su imali tu vrstu preokreta u životu jeste da postoje određeni, nazovimo ih, tipski slučajevi, tipske situacije kako se to dešavalo. Nekada se, kao u slučaju oca Jakova, desilo pod uticajem nekog čoveka, pod uticajem nečije propovedi, pod uticajem nečije reči. Mi ćemo u žitijama svetih naći više takvih primjera. Dok je boravio u Vrnjačkoj banji na odmoru, čuo je jednog starijeg čoveka koji je besedio pred skupom bogomoljaca. Impresioniran, prišao je govorniku, predstavio se, pominjući svoje obrazovanje. Kada je pitao čoveka pred sobom gde se sve školovao, kada tako mudro govori, dobio je jednostavan odgovor jednostavnog srpskog zemljoradnika. Čovek mu je rekao da ima 4 razreda osnovne škole, ali da je često slušao vladiku Nikolaja i od njega učio. Nakon toga, Radoje Arsović potražio je srpskog episkopa. Po predanju, kada je došao u Žiču kod vladike Nikolaja, razgovarali su nekoliko sati. Susret sa vladikom Nikolajem bio je od velikog značaja za ceo potonji život Radoja, odnosno Jakova Arsovića. Nikolaj, u trenutku kada ga je Jakov Arsović susreo, on je bio čovek na jednom stepenu prosvećenja uma i to je činjenica koja je odmah mogla da se prepozna. Sigurno da je vladika Nikolaj, kod koga je otišao Radoje Arsović da razgovara, imao tu silu koja je privukla mladog Radoja. U toj blizini svetog čoveka sve ovo zemaljsko postaje drugorazredno. A život kasnije Jakova Arsovića to nam je i pokazao.